Nagsige kog storya nga mo anak ko nga magstorya ko Bisaya but nasige kog Tagalog ug English sabta ko day. Hi, Saiki Nikki here. Welcome back to this channel. Hello and good day. So today, this will be a different video because of this coming Sinulog 2019. I will be making a Sinulog 2019 makeup tutorial and with a twist because, pardon me, I'm going to speak in our dialect which is Bisaya. Bisaya ko. By the way guys, Sinulog is approaching here in Cebu and it is the biggest festival here in Visayas. I'm super excited to create a look that is suitable for party and going to Sinulog. The most important thing here is that it's not just you're going to go to the festival. Go to the festival with thankful heart. Thank the Lord. This is actually a thanksgiving to our Lord Jesus Christ, and Señor Santo Niño is the child version of our Lord Jesus Christ. So it's a celebration, it's a festive day, so be with me. And Suroy Suroy Sugbo is approaching as well, and I'm super happy because I got invited on that event. So I'll be going with the Suroy Suroy Sugbo, and Suroy Suroy Sugbo is then we're going to visit different cities and towns of Cebu. And don't worry guys, I'm going to bring you around. I'm going to film and let you see around Cebu as well. So be excited for that video, okay? So without further ado, again, ang dami ng chit-chat. I'm going to speak Bisaya. Sorry na. I'm going to speak Bisaya, okay? So, let's hop into the video. I just would like to remind, if you're going to go to Sinulog, the best thing that you're going to do is to moisturize your face. Use sunblock as possible because it's super hot in there. You need to protect your skin, you need to protect your face. So for me, I'm using the Dermacare Sunblock Gel, this one. I already placed it on my face beforehand and I also moisturized. So right now, we're going to prime. So I'm going to use this two foundation. This will be used on the outer part of my face and this one will be on the inner side. Again, always make sure that you prep your skin well kasi magrarampa kayo the whole day sa Sinulog. Siksikan, though this is water blend, so super refreshing to. I would suggest you can also use BB cream. It's the best option kasi meron na siyang SPF, protected na yung skin nyo. So wala kasi ako naubos yung BB cream ko na SPF 50 which is my favorite. Ito kasing available today, so ito yung gagamitin ko. Gusto ko nang gumawa kasi ng look na to. This side of my face is a little bit lighter but we're going to use a darker foundation on the outside part of our face. I know you're going to say that that's too dark on your skin. It's okay. We're going to blend it anyway. Kung gusto nyo ng plakado naman, okay lang naman. Gumamit kayo ng mas heavy coverage na foundation. Blend nyo lang para mag-merge yung dalawa. Blending is the key. Next to it, we're going to use a concealer here. As always. Favorite ko na talaga tong concealer na to. Nagsige kog storya nga mo anak ko nga magstorya ko Bisaya but nasige kog Tagalog ug English sabta ko day. So mo ni siya, akong gigamit is concealer kanang Maybelline Fit Me concealer do. Magpagwapa ta day kay mo rampa ta day. Imo dyan na siyang i-blend og tarong no para di mga kitang imo mga puti-puti diha day. I-blend na siya maayo day. Pwede sana nimo butangan og concealer ang imong ilong day. Katawalag ko. Na. Para sad mo taas-taas gamay. Taas na gamay. Butangan pa dyan na natong contour niya. So, kinahanglan dili ni siya makompleto if dili ko nahita sa Bisaya sa bake, mag-bake. Sa Bisaya sa bake. Comment niyo sa ubos. Imo nang ibutang sa imong under eyes kay labi na kung oily kag face nya madto kag Sinulog nya magsika ditog sayaw-sayaw one na after pila ka hours mura na kag inasal perti na nimong kuana perti na nimong sinawa. So mag-bake jud ka. Baking is life. Unsa lagi Bisaya sa bake? Uy, di ko kabaho. Sorry kaayo. Wa ko na-inform. Hala, uy, mag-research na jud ko ano yun. Unsay Bisaya sa bake, guys? Istorya na ako sa comment section ha. So take og unsay Bisaya sa bake. Humanata sa tong powder. So maghimo ko sa akong kilay and para madali ini, I'm going akong ibutang ang link sa ubos
ready na, humana siya, and then nagbutang lang kog concealer para mas maklaro siya. Pero sinulog man ni atong buhaton is mag eye base ta og white para mas mo-pop ang color. Pwede rag imong ibutang sa imong hands. Ako din gigamit kaning NYX, ganahan kay ko ani i-base sa mata para mas mo-pop ang color. Next, ang atong buhaton sa atong eyeshadow, i-test ni nato this palette here, the BYS Neon palette, and we're going to use it today for our eyes. I'm hoping that we can utilize these colors on our eyes. I'm planning to have that festive look. We're going to use this color, pink color here for our crease as our transition, and then for our crease, and then this one on our lower lash. And this one is on our lids. I don't know what will happen, but let's see. Choky man siya gamay, but I don't know what will happen. So, tap the excess, and then, voila. Oh, super pink kayo siya. Oh, my. Good luck na lang na to, ano, no? Let's wing it out a little bit. You know me. I love it. Extend natin siya ng konti sa taas. Okay, so pagkatapos ng transition color natin, gagamit tayo ng ibang brush. Next color will be orange. Good luck sa orange. Nigmata, tuwing ko na. Pero ato gyapon siyang tabangan nga mo peek through, no? Let's layer everything, you know. Grabe, the colors were so bold. Small lang yung nilagay ko sa brush, but then super pigmented niya, guys. Parang nawala tuloy ang pink. Blend natin. Tagalog na sad atong kuanon nga dili gid siya ma-blend jud siya tarong. So parang gradient effect, orange to pink. So nikahuman ani niya, mugamit ta og yellow color. Butang nato siya dire. Wow, I love the color. Ikay siya mo color. Ano kaday? Parang wa ko na kontento. Wa ko na kontento sa ano. Gusto na ako mas klaro siya. I-blend na to siya, i-blend. Makita naman sa siya, no? Nanakoy idea. Ang atong i-eyeliner is ang violet. Ito. Akong i-wet akong brush. Akong i-dip sa color violet. And ako siyang himuong murag i-tight line. Dili kay siya opaque. Ang atong buhaton sa atong lower lash line is we're going to use this green color so that we will be able to utilize all the colors. I like the green color though, and I love the little sponge included in the kit. Okay lang if mo go overboard ta sa atong mata kay sinulog, right? Kanahan ko ganbutangan siyang kamay orange para bibo. Nagduwa naman ta ani walang up the excess. Choky kay ni siya, guys. Ganahan ko nga ako siyang i-blend down sa ubos. No, nindot. Lang giganahan lang ko gibatig kaanya. Unya, naka-idea ko, mas ganahan ko nga extend ni siya kani nga color, ang green. Kaya feel lang na ako. Ay, ni-go overboard siya. Yan. Nice. Okay, so dito mag-eyeliner. Ang atong buhaton is magbutang ko super thin lang na lashes. And we're good to go. Akong humnon ang pika side. And then I'll be back with my accessories and everything. Okay? English lagi dahi ko eh. And humnon ako ang pikas. And mubalik ko. Okay? Mau ba to? Nakalimot ko. Bisaya lagi. Sorry. Ang lashes, imbis na ibutang sa babaw, gibutang ako siya sa ubos para dili matabunan na akong violet nga eyeshadow nga eyeliner pack. So, mura siya natural lashes. Pero, ang akong gibutang is dirira sa half sa akong eye out pagawas. Kay diri di ko ganahan nga matabunan siya. So, mura lang kong taas og pilok. Tsada. Oh. So, mabalik ko para humana dayta. So, ang ako din gigamit nga lashes, guys. Kaning pinaka-thin, unya ako ni siyang tungaon og kaduha. And mo ni siya akong ibutang sa akong end sa akong mata. So, mauna ni siya ang atong eyes, guys. I hope you like this one. So, ganahan ko niya kay simple, pero with paka ba? Sipa. Ana. So, we're going to contour our face. Gamay lang. Mag-contour lang gid ta gamay. Kay na naman tay gamay nga gi-contour ganina sa atong foundation. So, dili na kay tanid nga mag-contour jud toda no. Dili lang ta mag-cream contour karon sa atong nose. Contour powder lang. Wati ra ba kay ko sa video, guys?
Tang sa natong bridge nga rin, oy. Para sa taas gamay, do. Na, nya. Alala ko na dayon. Ana. Blend. Nya, butangan dayo siya diri, oh. Kani. Oh, do. Nya, para mas tsada nga tong highlight. Tangan na to siya diri. Tangan na to diri sa kaning brow bone. Gamay ra good. Sa atong blush on mo, atong tag sinulog. So, kanang nindot sad nga pink nga mura siyag mo, mura siyag mo rosy. Kana, so, okay ra nagma. Makuha na atong rosy cheeks. Ay, ma-emphasize sinulog bitaw na. Uy, magbuot day. Pagbuot day. Pwede ram sad na nimo siya butang powder para mo diffuse ang color. Sanang diffuse. Bisaya be. #Bisaya. So, manata sa atong lips, mogamit yapon tag BYS. Unsa ni sponsor ni BYS? Dili ni siya sponsored ha. Ganahan ko niya kay pang sinulog gud siya, pang color gid siya. So, nasya ko siyang color ba? Kabongga ba? Ka-pink ba? Ano niya siya? Uy. Pwede kung carry ninyo. Sinulog ha. Da. Ang color din niya guys, neon pink sa BYS. Kani, ato siyang i-coat BYS glitter nga lip gloss para ma-diffuse ni siya. Kay muram ni siya. Unsam ni Oh, tsada. Salamat. Ninindot na siya, bes. So, mauna ni siya. Mauna ni akong sinulog 2019 nga makeup look, guys. Mabalik ko, and then butangan ako siya mga arios, ug ako mga mga headpiece ko no ngay. No, da. Ganahan mo? If ganahan mo, comment below ay share ni ninyo mo rampag iday ning inaani nga lips, da. Oh my God, I love this. I love it. So that's it guys. Thank you so much for watching this video and I hope you like it. Please don't forget to like, share, and subscribe and i-click na sad na ninyong notification bell para naman sad mabibuta og managhantad diri sa akong channel. So again, palihog like, share, and subscribe and smash na akong subscribe button, like button, and share button og ang notification bell para tsada, di ba? So salamat kay sa pagtan-aw and I hope mobalik mo diri sa channel og mobalik mo tan-aw daghan kay ko mga makeup videos, so I hope malingaw mo. So bye for now. Salamat sa pagtanaw. Unsa gyud ang saranghe sa Bisaya? Kay pirmi kung magsaranghe o opa kunuhay. So, kuha na siya. Bye-bye. Gihigugmati ka. Kalingaw. Viva Fit Senyor! Sumansinulog na ta, guys. Mga tuta ha.